iratwiga. Gisi tunavyomsoma anatusoma. Uko tuyiga iratwiga. Gisi tunavyomsoma anatusoma. Twebwe tuyiga kugira ngo tuyigane. Sisi tunaisoma ili tuweze kuifuatilia. Murabitahura? Munavielewa? Twebwe twigima. Sisi tunasoma Mungu. Twiga ivyikora n'ukuntu yabikora kugira ngo tubikore nkuko yamibikora. Tunasoma vile ambavyo alifanya na kisi alivifanya, kisi tuvifanye kisi na yalivyovifanya. Ariko yo iratwiga. Lakini yeye pia anatusoma kugira ngo ili ntihabitwibeshako. Asitujidanganyeko. Ako makumbi. Ako mlikasikia. Imana imaze guhura n'abaescrow benshi. Mungu ameshakutana na waescrow wengi. Imana imaze guhura n'ababeshi benshi. Mungu ameshakutana na waongo wengi. Harageze yuko wewe inafika nyakati wereka iyo Mana uoneshe huyo Mungu yuko utameze nka baba, ya kuwa hauko kama wale wengine. Muranaho? Nanielewa? Harageze yuko wewe inafika nyakati wewe wereka Imana uoneshe Mungu yuko utameze nka baba, ya kuwa hauko kama wale wengine. Amen. Amen. Tugurure Biblia zacu. Tufungue Biblia zetu. Igitabo Kitabu Chitanguriro cha Mwanzo igice cha 6 sura ya 6 umurongo wa 3 mstari. Nyumviriza aya majambo. Sikiliza haya maneno. Biblia ivuga ngo, Biblia inasema, Uhoraho aravuga ati, Bwana akasema, Mwemu wanje nazokwama anyinyurana n'umuntu ibihe byose. Roho yangu haitashindana na mtu kuko ari milele. w'inyama gusa, Kwa sababu yeye vile nuko rero vile iminsi yiwe izoba imyaka 120. hata hivi siku zake Imana idufashe twese. Mungu na atusaidie sote. Hivyo ni vyenu. Ativyo ni vyanyu. Aba watu wako busy na kutafuta hela. Abantu bari busy no kurondera amafaranga. Abandi bashitse muri ico gihugu bita Amerika. Wengine walifika katika hiyo nchi wanaita Amerika. Bacha babona yuko ari vyiza. Wakaona kwamba ni vema yuko biamerikaniza. Ya kuwa wajiamerikanize. Gweregasha uducupa dutatu n'Imana irabitahura arabaneza. Tuma tuchupa tutatu na Mungu anavielewa. Na Noa yaratunyoye. Hata Noa salikunywa tu. Musoma Biblia sahe. Mnasoma Biblia za wapi? Ariko ndabatahura musoma Biblia za Kirundi. Lakini ninawaeleweni mnasoma Biblia za Kirundi. Na hanu na hamwe Biblia ibuza abantu kunywa isoka. Hakuna hata fasi moja Biblia inakataza watu kunywa pombe. Na Yesu yarazikoze na Yesu alizitengeneza kama. Ariko Paulo yavuze ngo, lakini Paulo alisema, ntimuboregwe vino, musilewi vino, kuko izana ubuhumbu, kwa maana inaleta usharati. Ariko mwuzure mhemuye, lakini mjae Roho Mtakatifu. Agize comparaison ya bia na Saint Esprit. Anafanya comparaison ya bia na Roho Mtakatifu. Ndiko ndakebura, niko na shauri tu. Ari abantu batumye Imana yicuza. Kuna watu walisababisha Mungu anajuta. Kandi Imana imaze kwicuza ikora ibidakogwa. Tena Mungu anapojuta anafanya vile havifanyiki.